Arwa mukaga rwesande hwire gakabagari amashemererwa mu cyaro cya Kagarama B omuri Northern Division mu Rukunjiro Municipality ubwe bari kwinjira engineer Kenneth Twese jo mukundwa we Prize Patience bwanyuma y'ubugenyi engineer Kenneth Twese je na munywano we engineer Moses Munarikerezo ku rugo muri Kisoro bakashara mu kwerara Mbarara kandi nyuma abazi ko babireno bagaruka Rukunjiro kwakira umukazi wabo nukwe kugomora ubutandu bakaferaho Butandeji ebira harkahunga omuri district ya Ntungamo aharuguto rwa Ntungamo Kabare bwanyuma y'imotoka eyibabireno batambora mu Subaru Forester registration number UBN bishatu nshanjuni 5 okutomerana na taxi registration number UBP bishatu 14 abantu bashatu bakaferaho ine motoka y'ebirene yovatekinga atachine hakujishara side habe harwa mizi agaruka crossingo rugutokande hariho nebyoma ebebiri kuba biri mu kona atachine cyo gukora motoka yataho mu yindi batomerana face to face afa driver we nawe on spot then river wa Kamunyi na nabandi babira ino mission abo baferaho omberwa engineer Kenneth Twese je obire nakora n'ekitongole cya National Road and Sewerage Corporation gwashagirwe rizuba ahari All Saints Church mu Rembo Mbarara omukazi we Prize Patience yagamba hariba ngo muntobire nakunde ntunguka yeka yabo hamwe na n'ikihama ekiyamugambire yaheza kumwanjura bazirebe kayuka kumureba ari kumpepekeje ikigambo cyamwe cyamuriro ariko yaranja muyeka kahenje ariko namunetereza ejo nyakiri nganja kukakore mbakanuje atereka njende zibatereze ya Kampala eliyanye gasire yanje kana je usasa kwa kugira ko kwanza mutayanye niliambo usasa ubungumu kuno kwanza ugunanyifigire ubunyenche kali hanga yawa nikitachimu abaro wengu wako kanu mwawe mwako kwa wili kantu zomu kikawa na introduction yanje and that very important thing you have to attach your life in your family okore byo gukora kwa family is very important yambera best man nasiga kunza kugana umwaka n'isatu waza ko muyayi abyo kindi muyayi ndio sio muyayi ati abisha umuntu sasa ndi brief okura ko cyo kwa shinde cyane ngamba ndira mwe batumara echo cyabo mu kwasi Venerable Reverend Patrick Athire Archdeacon wa All Saints Church Mbarara nuwe yabakurire okushabira umbergo mugenzi engineer Kenneth Twese je Engineer Kenneth Twese je aferira ha myaka 31 y'ubukuru kandi yasiga abana bashatu abire naitebekana zo kugitwa n'umukundwa we Prize Patience aharwa mukaga rwesandeji ahakanisa ya Senturu kuntinda na bwanyime mukora kajikora har Hotel Africana omuri Kampala omberwe nugwija kuzikwizoba rya nyincakare omuri rw'ikinero Ruhama omuri district ya Ntungamo Abwa TV West ndi Elias Rutugusa.